Kulmali Shabile Sin Liqaqua Jesucristo o Sibaon San Juan. Chirichicain kooli Jesús junpak ali palao re Galilea, Tiberias ajuina yemancre li palawan. Utna bali tenamit ke taqen kresh banak na ke rilak lishnin qalru e dalil kilak shbanuri kine bijah. Tohanak kitaqek li Jesús chirutzur utkik ohlak aran rochbene lish solom tanachok chak li Pascua lishnin la judi nakishtaksidir lo li Jesús kirile likila tenamit yoke pichal krikin utkishire la Felipe. Bartolo kokwa rete kwa kemay. Kisyain chal resh chal pal rish shbanak aknashnaw chius arut shbanu kichak ok la Felipe. Lahay kaal tumin chikwa inkata taklok renaktetsak bayak chishumhong kalep. Toko nakure bish solom alah Andres ritzen la Simon Pedro kisyere. Wana rin hun li al kwa ho shkwa ut kwib shkar. Aban kata shak tishbanu ain rerik ilatenamit. Kisyele Jesus. Yo makep chilang litenamit. Ako di raspim sa linakekhaan, ke ilang epikwing kwangke tana o bakmil, toka anak li Jesus kisyap epikwa, kityushing ut kisheki re likoh koke aran, o kanakwi kishpanuri kene likar, kishkere hokial likerach, nak kekohlak chor kishyere bistolo. Shokomak li relalikwa renak maka tatsekmank. Keshak ut kesh noko presi kap lahut sakat unesrela li o chikwa li keshkwa nak ebitenamit ke ril fishnimal etalil kishpano li Jesus keshche. Relik chikyal nak ain li profet li tento ta kulung sabrijo. Aw li Jesus kishkere tal nak chalke bre chishkampal re teshke shokh akwabech o kanak ki elilik wichik salitsur chhunes. Ratin likakwa
Este macho